paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, addaman madmadlaw ko kan ni Kwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo mo't gayam dayta, Maray. Limo kay samot tan ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan mo't, Marikwanang? Adayo ang mapasamak dayta. Kat anya ngay nga ti pampanunutin na. Apay nga katawa nga agmaymaysa. Ay na, in love nga men ni Kwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma in love. Ay, kat, padasemmet nga min ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kwarog nga katkatawa nga agmaymaysa. Ay, sana, ibagadan to, pay nga agmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayap mo pa'y lang kanyak, mat. Kat adalang mit dita asidag. Payapayam lang, oh. Sika nga ruti kayat ko ang mapanmangayab. Ang mga nudanugan nak. Na. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat-katawa mat ngagmaymaysa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat-katawa ngagmaymaysa, ha? Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Yung kakaayabanan. Yes. Si Kwarog! Aw, abay. Anya ti ibagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. Adan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaws. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha? Ay, nagmayat gayam ti ma-in love. Malaksid ang naragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay. Ay! Kwarog! Ah, Uy, ding-ding na. edi bagbaga mangkail. Katawa kala katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapanmugatangan iji ilay. Ayun gaya man niya. Na ay, di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabang ano ibaga dagiti tattao nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang kail. Gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay ah. Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Kapanam ko raw. Ilay. Nakaisam ka, mate. Uray tupay siya. Nakaisam ka, mate. Kit mo na. Naragsa ka gayam. Ay, uray siya tataba daw. Naragsakak, mate. Nagpadpadataan naragsa ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan da kito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak mo tayo. Naglugan iti tricycle. Magawid ako. Hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tantimasida aya. Ada akong tuyang. Nakaisam ka man. Ay, kit mo na. Naragsa ka gayam. Naggapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Why, talaga naragsa ka tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa'y. Kit mo na. Kas tuya talaga tinaragsak. Na, apay nga taan naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na'y tikat-katawan. Apay day bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napankuman dinawat di takaroba. Imbagla si daun may kinibadong kaw. Naggapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagap-gapu na. Nakitak nga men, idilimabas ti titersinak. Ket amo maray, adanadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga agmaymaysa. Nadlaw mo mo dayta. Kauwan. Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga rod dito'y bagay. No apay ang naragsak ni Badong ka. Nakita mo ni Kwarog. Ay, uwan maray. Kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo uladay, chay. Kat sigon ka ni Maribanang,
In love ka no gayam ni Kwarog, iso akas jay. Ah! Inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong Mau, naragsak mo't. Amangan no... Ay sas, maray. Di mo ibaga nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asi ka tinakainlaban na. Sabali a babae, amanga no taga-ilay. Ay, anya. Tay dinaggapo ijay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Iso nga in love iti sabali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong Kao. Nalawlawag pa ingam init, mare. Yang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito sa alas. Nakatugaw. Damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko ma, nga da ka di kusina nga glututaw. Imparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Engka nga rusngusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas, jakpay na arasaw. Engka karum kamanan. Apay ay akasta ka mitin to yan. Nagragsak ka lang nga napanagala iti marunggay asidain ta itay. Itagong ungit yan. Adagayang mading aramid mau. Madingaramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaong? Kano pa'y? Iya! Ay, agdan sa mang perperde iti napintas a relasyon mi kinituyang ko pare. Na, asino kumangay matimang pirday? Di na magkayatan nga ilutwan. Si madutan ni Marito yan. No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kun naglamis pa'y paray. ay, Sa nakas iday a nakasamsamay. ay, kahit nasawan paray. Pimaitan, kan limamiisan ti panagayat na kan ka. Day tangarod mo kay ti pampanunutag paray. Ay, asino nga tamot ti mang perperdi iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya paray. Amangan mo no si ka paray. Ay, di nakman papabasulan akasta. Jak maarabin day ta. Wanaw ni Maribana. Nakarkaron, adi na maaramid. Ni Marikwa na nga eh. Day ta abaak akagawan. Virgin na ti relasyon niya. Anya kumamot ti magunod na nga. Ni Kwarog nga eh. Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga ro ti mang perperde iti relasyon mi kanituyang ka. Ay, amukon. Ha? Amangan no si ka. Ay, apay ko ma-project ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay no, naglimos ti mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga anawaan. Bay-bay amangan iti ado. Hanggang saan natan nga ibatyan iti kanunta. Bay akanan na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto akmanan iti kanunta. Ay, uwin ah. Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng gaw. Nakababainin ka da kayo kini Banang. Ay, nasaya at mata na panunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Aguma ka amangan. Naibus mo tan amin ama ka ng kangil. Ay, agluto pa ni Antim. Ha? Di ka madanagan. Saan ay ado nga? Da, ay, magastusan kamot gayam no adda in love akabagyam. Nakaladladingit akmanen, Chef. Kasanaw, awan manen pa sa heroes. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pa sa heroes ka, ngam naragsakak lata. Wen nga rod. Agkat-katawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma. Takilat kalatan nga agkatawa. Padasam ang amin ti agayat. Tagkatawa ka, ureg may saka. Awan pa'y mat pakain labak, Chip. Itulod dakman ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tataba daw. Kituin niya. Naragsakit ni tata ba daw no agpailay. Pudno ka di, tataba daw. Kituin na. Iso ngay tulod da kaon.
Kasano nga, Chip? At dan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito'y paradaan. Kating kayo na. Saan na bale? Tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Agkatkatawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Maray. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamdamag dayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mad? Agkat katawa mo't laang day jeng gagmay-maysa. Akas ka ni Kwarog. Na, kayat mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong kat ada sumsumro na. Awan maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ag may-maysa. Ay, jakla kaya ta mapadasan day ta asin Thomas. Pakawan. Di ore agba akak iti agnanayaw. Tuyang may love, ayan mo. Ha? Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, tanakatugaw ka dito'y salas. Mala, ingka nga ron iluton, dahil ito'y ginatang ko akar ni iti manok. Ilotom, numabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anya ti basol ko king. Hindi di mo kapailang. Naglampaso ak mitay, nito'y balay, sakbay ang nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa, iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga babae, ay ati bagbagam. Apay ti kunam! Diyak amaw nga iso ti sublia-subliam ijay ilay. Anya, Tunggalaga po kay ijay ilay. Kastaunay ti ragsak maw. Nga oray kalagkat katawang agmay-may saa. babae ay amot ti subsubyak ijay ilay. Kay apay nga rod anaragsak ka. Ipadpada na kidain kanikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom no niya ti subsubyak ijay ilay. Naglawag a babae! Trabaho, tuyang. Naawasak iti trabaho. Iso ang naragsakak. Apay, saan ka naragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Iso, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nagproblema iti si dahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay nasaya at ang arod ba daw? May kaglutaw. Kahit si Kangay. Anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho intun bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Tayo manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay, na. Ay. Si kamot gayam ti masabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan di kablaw ko kan ka. Ah. Kunak, good morning! Ay, good morning mat kan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko na ni Pari Badong anak kaungungot ka. Sana kun nga agong ungut, Kapitan. Tamaw, abdan trabaho ni Badungkaw. Ay, nasayat. Isugayam ngag subli-subli jay ilay, tanag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang Pampanunutag nga da babae na. Ay. Hangam awamat gayam. Di adan ton kwartayaw. Ay katagnan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarog ngay mag. Inakbisitaan tagsangsangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, dayta, tinaskan ama amwa.
Anak man ibaon-baon ang kail. Hindi talang barangay hulti pangibaunakan ka. Nagasidagan. Namo man nakaladladingit kita. Ibaon na pa'y lahang mait. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at kaw. Ay, kunak no makaasawakan. Nakita ray mo iti sa bali alalakay. Sapay lakay akalbaw. Isa na balay. Adan to pa'y maamamom asabali a girl. Nagaduti girls dito. Ay, isumot lagayam anak kadumog anak kaladladingit ni Kwarog. Tunggal makitak. Nakita ray gayam iti sabali jay nobyana. Wen, mare. Broken-hearted ita ni Kwarog. Ay. Ayat, aya. Na, nagkatawa ka mutan, mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ano siguro tinaglakwam. Kasta kamutkat no adu ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak butun, maray. Ha? Milagro. La 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 Na, la 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 la. saan ka laeng anaragsak? Aglalalay ka pa'y. Ay, kastoy kayam ti agayat. Ay na, marikwanang. Nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang. Naragsak ti adda ay ayatan na. Ken adda mangay ayat kan kwa na. Kat si kamat Kwarog, di ka maupupay. Tadumtang tulat na, ti parakan ka. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.